Aya ringi kono saa 5 twigite Kenya gaiga. Muroira akabalifa ati gwoti. Nabe telifai di gwoti. Munyagitari namupimete agateba muroire mbia akarteki. Mbiyari. Tokaba. Gaika ende inya jitega kene. Na twigite Kenya gaiga. Gaika saa 3 ya butuko. Mwana yende gansa gakora kigansa kumuruma mano. Yara amuruma mano. Ngaburi abanyagitari ngaki mwapimira umuroiro yakorerekana na yaya ne enda ya ikire 6 cm kubori ko 6 cm iko ne chimiti cm yengeti garite bagonde bininya korunye kurbono iga mambimbora aki banyoro mwana yo korire kyonyori na ye na bakoraki na bakanyoro mwana yako gamne njira na korteki njira na igwede wana yachi ko kansana na yabutuko enda yansa kuri mwana yo bakong Valeta mati chucho bayero bamubekera. Saa 10 ende bekere to mwana oyo. Saa 11 emo sambete bobe. Saa 12 emo sambete bobe. Munyagitari omunyagitari naro musaja bacha bamuyalire bagoti. Munyagitari omwaka omuitane chindo na ndo mutebirana sikwalenge gitanda. No mwana oyo ne gitanda mwana oyo mayagante. Mama njebona yangu kunde. Ndangerio magakone ngokarake ngokunde afu no munyagitari ya jaso amwa munyagitari yo butuko kora kinamo bolia kerale kogenda ayo munyagitari na kyo muroira nali uno muroire yakosa gwanka balebu ya uno olia so immediate riga mwana olio nagenderete gukura nagenda namutebiga ndike rifa dingoraki ngende nyagitari nga nkoreki ngiro muroira ne munyagitari yo ndebi na koreki na igure ogenda sajo ogenda kimanyeti ando musaje naro jonseli kurugali Osali onsukuma paka geita isiko gaiga. Anane go mwana oyo kulire. Nande na immediately. Ono ngo chikoga namnyara bale trembeli. Nera bakumubekera bakumuriye mikia makoko. Mwana oyo ndebiga. Mama kwae na kuli kurwa makonaili. Paka banyagitari mbadi miti na murekera achete iga ingibuya. Onye emamu yegete karamba ke shida. Yo muroira pako sabire refaro. Which means nyagitari yo kenyene na abantu benko mushugulikero ko nambali qualified. They are not professionals. Normally, omonto agwenda kurumu for 9 hours. Now in this case, imekuwa ni prolonged labor kwa saa 5 up to saa 5. Those are 24 hours. Intumuna bangina kuigure yes of course labor iko ile labor nye normal, but nero kuigunga this is not the real labor. Omo roiroyo otari mwana oyo mutangani na bwato mwana nande bono inda tebenga ye negligence y'abanyagitari moso nabalenge nande abasubati abamaite what we undergo during delivery. So in the first place kerobaro che maybe abeire prolonged labor inchini gonda tebenga at least wangefanya kitu, of which by tuliongea na clinical officer. I was in his office nigatebanga gentonkeo bamukoreterete apart from induce na induce agwendete koba induced keratali in labor. Already she was in labor again libagabako moleka barore ngobo kongu kibwebu akosiri to a prolonged labor ni wanaendelea kumuongeza maji ya uchungu. Serikali yetu ye county government eto support elinda tonyore haki yo mwana yo itakorereki osirire family ntugento twari gusabangeringa auditing yakoru twari gusaba ebyombe biri bikorwane Roma ene bwa manya bantu serikali nonde ora na magania maya urarorenge gekore kigane kebaiso anani asingi cyo gotokonya gukora auditing mune family to manyenga inki kiabe to mochanda sumusubati oye yo mana asebore gikiagera bakotonyura kwanza ngwa kapore sana sama ngana yabeire atara to te pore